22 तारखेर रातची दोन मुकुळण्यारांनी एकामेकाक दिल्ली बास कोंत्रा सासणाचो पोवीत आल्तारात सायन मारून दोगांनी घडलोलो इतिहास काळी धोवी न्हेसून आंगार घालून हातान हात दिवन पयलो गेलो लोटान आयज आबेल आनी फ्रांसिस्का सिल्वर जुबली मनयता मोग फेलीस जालो एकामेकाचेर आसोन विस्वास काजार जावन एका वर्सान तुमच्या एकवटाक तुवेचे देणे बाबो केले देवान मोगान रोयलेले बी तुमी मोगान शिंपले बालदीम दिवन ईशा नांवान 2 वर्सांनी एकवटाक बाबा जल्मलो Zefferino दुसरो पूत बरोसो भावान आयबो धाकटो पूत याकुलाचो फामिलीन बरें नांव दवरलां गांवान शारान कामाक वचपाचो रस्तो दोल्लो आयवो जल्मल्या उपरांत तेगाय भुरग्यांक बुजार पेज घेवन वाडयली फ्रांसिस्कान आपल्या गोरकाराच्या आदारान देवाच्या पावलान भुरग्यांक चलोंक शिकयली तेच मागणे कोता चुकोय नासतना घारां आजून पासून तांच्या पासो जायती वावुरता सगळे सूख दिवंक तांकां संवसारांत दुईशा लंडन हॉस्पिटलान सावून दुयेंतीची सेवा कोता आपल्या कामाक आयवो जेफ्री ईशा म्हणटा वसली मामी डॅडी मेवो कामकां ओबीमा मामी डॅडीच्या कोश्टांक वालोर दिवून केदनाच तांकां कोरी नाका तोखमान जिवितान तांचो बरो सांबाळ करून उतराक तांच्या दियात मान सोसायटीक 20 वर्सांचो जोमदीस मनयता जेफ्री घराचो मजबूत खांबो दुसरो कॅनिल वद रिसॉर्टान शेफाची सर्वीस कोत्ता जेवण रांदपाचो हात आसा बरो त्या भायर गोवा नॅशनल टिमींक केलोलो प्लेयर मोग ताका फुटबॉलाचो खोरो
आयज तावन जबाबदारेची पावलांचो लोंग जा जेजू सायबीण मायचो मागोन आला शिरो मामी डॅडीच्या बऱ्या वावराचो उगडास धरून पळोय नाका तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां तुमच्या पासोत्याक साक्रिफीस केल्या जाणट्या पोळार सांबाळा तांकां अंकल आंटी हांव देव बरें करूंक म्हणटा तुमगेर रावोंक सदांच दार उक्तें म्हूण म्हाका 25 वर्सां मेवल्यान तशींच पोनास मेवोंक देवाशीन मागता तुमकां 25 वर्सां मेवल्यान तशींच पोनास मेवोंक देवाशीन मागता तुमकां